कबरी यूट्यूब चैनल वन आइए तो नरो नस्कंग थेरवा का फोन खक चंग या फायो आके तावो आंग नरो जत नो कौत माथे ते जो सायक नारिन चोमो कौत माके बसे चिनी ब्रू ब्रेक के हाबिया दिसनी या मामा या जाये तिनी बेथा के खक चिमा के बिपर ओंगे तंगो तिनी ब्राउ हा फा नो फा जे रंखो पुइचा जे गो थेमोदिन जोराव ब्राउ हा नो फाये पो साम ने हॉस्पिटल ओते नंग दिए नाइले जाहा हिंबा रिंफो महा हामपान मा यावे तंगो बिन्दे हॉस्पिटल तो रो थांगे बुनाइ जामा या रंखो पुइचा काया खे जे बिनिम साइतंगो बुचे या खे उगे थंगमन तातयवो बेथा के प्रॉब्लम लाये तंगो आरबा पंदावो ताकुरम खुरम माराव फाराव नरो जतो न आं सिरिम चुमले बसे जे नरो जेथिन जागा वो तंगफो पुइचा स्किले हा खहा लेहान जोराव पनराव जे माइमन सुं सिंखे आं बरोवो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि एकाउंट नंबर आं बाग्रानि नंबर ये तियो एकाउंट नंबर रिपाये तियो आरिबा पंदावो ताकुरम खुरम माराव फाराव नरो नि रांखौ पैसा ले हालिनि नांगे तंगो आरुमि निनि रांखौ पैसा ले हाबाय निनि रांखौ पैसा खावनि बाय तिनियो आबोचिनि ब्रुब्रिनि हामपान्दा माइ थांबाय मला मा तंगो आरिबा पंदावो निनि रांखौ हामइलो नांनो वाइनसु ये तिनि नु क्वाइ पाइचाइ मोनि बिस्लाय चानु हुइ मोनि बिस्लाय तिनि आबो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक नि एकाउंट नंबर वो दानि मांबा पंदावो नरो जतो न काबाव फिमसे उन सिंख्या बो मांथा फियाये नरो जथिन जागा वो तंफो बचिनि ब्रुब्रे के हा बोदे के बियादि स्निया मामा ये तंमोन हामरि अनि मांबा पंदावो नरो जतो नि प्रार्थना नांगे तंगो ता खुरम मारो फारो अम्बाये नरो जेजा मंडली फंग तंथो हिंदू फंग थो क्रिश्चियन फंग थो जानजानि खाथिमो इसोर न साइनख्रु अनि मांबा पंदा नरो जतो न काबाव फिमसे आरुमि नरो जतो नि नांख्रु मा नांगे तंगो चिनि ब्रुब्रे ले ये न जतो न सिरिमो बाय काबाव मो नरो जतो न चाइ फिजामसे खकचहा mau cái này du cái gì rau gừng khẩu từ mày phải dân cha mày à nè cha mày à mày mong đưa cho tao bốc rồi ya ở cho sao mà nó khai bự còn là lệ sao mà lệ mày nó sắp thôi còn nó sắp rồi thì khoa mày khó gì mà nè lo vậy nè lo vậy mà nó xuống ya có thể thay được ya sao mà trời man còn lên hai nó lo cho phải ha hai nó cho nhiều tao này từ gì hay là cái cậu gì nữa không phải là phải là cái câu gì nữa nó sẽ có câu gì sao được một số câu này nó không nên phải nha nè anh em bây giờ này anh em phải dễ nó sao tao sao khơi bây giờ khơi nó dành cái đó mà để sao vậy nè nó có khoa thôi thì là tao đó bây giờ khoa thôi thì man phải lấy hai nó lo cho ye cho này phải dễ man phải lấy nó cho phải bây giờ bác phụ người mình bảo ca bây giờ cái